malam Sa'id Kambari haya na mu koyi ne Abdulhamid don ko mu koyi ne ta agajin ba mu koyi lanci ne kamba gani Abdul Karim ba mu koyi ne kamba wacce ne ke tun faham wani ta baba lambo na wamu a ilitiyatul yabe baba ba aya bunyan bi hadisi ilitiyatul yabe wamu wacce ne ba fatiti ya ja ishayi malam Sa'id da malam Abdul Hamid tibale bamba ce ko ya tiyar ma ya foma hali iban funo wazo nduga an sariya biyan sai dan ce nan ya bu fo bin yangama katimiyat ya jadi shay malam Sa'id Kombari wanda ko mi tiyar ma yaran ciye din islamin bili odiyo tunduwa kallanta foma tunduwa kallanta dambe ma tunduwa kallanta na tani to kwanta liyab jenin bilma insha Allah wacce ya funkar gane shakure malam Sa'id ba wanci din islamin bili ya sambila wan bili ya shari'a ka ta duwa ya ti jiyar dan ta bayan ta dambe ma tun bayan ta fobi ma kalma wacce yanci ne kule lamba mun ba kalma aken da biye lambi yaba tun mutun sa tun wayelan ta liyab tumlan ta fobe tumlan ta dambe tumlan ta wamo tumlan ta kiyamin bai tarciye ne addinin islamin bil tun duwa kallanta liyab ma ya toti ya gane malam Sa'id o ba tiyan komitiyar ma o tiyan ya tuwal ya yuri ya to alhamdulillah tum wan bali sisi tapole tum ba tiya tiliyab ya ala e pi aya alquran tugunni ko tiyan wa mu'minin ba bi jawlan bu fo banduwa toma to ba mi ala rama chokota fo ayaya wal mu'minuna wal mu'minatu بعضهم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نعم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نعم ويقيمون الصلاة نعم ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم أتين قال رما Qur'an tiene Qur'ani o tiene Qur'an tiene aba priya bande bolle to da badar wanda go bora da Qur'an tiene aba priya bamba alhamdu aba kulalla abani zaja ide sero yon tiyam ka badari landa borme moran dagar rezon da sotte Qur'an tiene woten ke to faham o tiye yer ya ayan tiyen tugunni wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أوتي آية تقولني والمؤمنون والمؤمنات مؤمن بجاب مؤمن بفو بمعنى بمؤمن من بجابني lembu momonte bu fobe bo be jabe pie momonte ba bu fobe ko pie momonte biya nini pie jaba pie jawa pie jakala kam se kaple iman ba ko pie ko tamatama le matene momondo tie le pie bu fobe moko ya fobe ser kapta na lie balle kam ko njawle be kiebe tabago bang lengo bago pie ko tamatama ene kamotie yi la dambe
an kira bangba na ka ko tiya wal mu'minuna wal mu'minatu ta yokul ka da kamo tiya na mara ya bin tana mo lo tiya tana kamo tiya yi bana bi jabla mu fo wa ba'dhum awliya'u ba ballan biliyaba bi tiya ban tar biliyaba ballan biliyaba bi tiya ban bo biliyaba Allah akbar o tiya yar mu'minin bi jabla mu fo bi tiya ballan biliyaba bi bo biliyaba bi tar biliyaba bi pi biliyaba ngasili bi ngamr biliyafo ala ko lelo bon ba biro kan to lambiro o kan jambo lelo o kan go torban jambo mu nan ce ba'dhum awliya'u ba'd nan ce mu'minin ta wote ne yarma har kai ce mu'mini ita ne mo lo ce ta yakul gwa ce ma ce daga ce da lelo fo ngam ma ce daga ngam lelo fo ma ce daga pi lelo ngasili ma ce daga toro lelo ma tiyele da yala ka bajja miliyolo kan tuwo o tiye bi amuminin tiye ne lubu ayaban tiye gyan ikiye ya ta guntiye tugun an ban ka akwa muminin de a tiye muminin min agwa mumiliyelo bi pu a tiye muminin agwa mumun foliyelo subhanallah ikan tor yaba ikan bo yaba yaban tiye muminin imin wonwa biri liyepo imin wonwa fere liyeba nga shili iya balle lelo ba ngamna imu abire ha la ko mu'mini da yede o tiye wa mu'mini men ce ma bi jablan bu fo ba'dhum awliya'u ba ballan billiya ba tiya bin yi billiya kiyaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd ka mu'mini la mu'mini la min ma'amani bu mu billiya be kap to kul bar ker biya ba ker tilaran mama mati ker biya ba ker janje no tiya to o tiya ni ketin le tiya fa on tille le kilngal le bam e bala ba daba bi fondation we kur be tol le ngitiyen tukur idi yone ta brick planum ya tiya daga man ta biya ban ma gban aya fona posen na fomba mu la mu yalma o tiya ka mu'minin ce ne kalbunyan yashuddu ba'dahu ba la ayaban ce mumini kafin ngo bira liyepo igo ce mumini ayaban gbara lelo ce bol san figi ya yar an barka da ce mumini da ce na kande a janda kwalfal ce na ko hal mumini la ka lelo bol ba bir an ngalan bir ho da ce na kande wace ka mumini na ce ba ce mai tilla ta be kuwan wala ka yana ma ko lelo kuwan ko lo motar son ce na wala gagar ta amban ka mu'mini da ce naka Allah kayan ba bira mu'min liyo ko anu tilara ba sar ibtaqti yam gaban mai yande ma an yini wa talan ce mu'mini ta tabon bombe bugai yal kar baban ta dindil mu'mini o baya ban barba ko liyo da mu ban ba to ne bir ko mi yam kap lugune de firne de गर्ने de o ba fur kore sa on man bir po ban ce man bir gwagwa jando ha da shi da kan de o tiye mu'minin bi jabla mu fo ba'dhum awliya'u ba'd balam biliya binyi biliya kiyaye bi tor biliya be annabi sallallahu alaihi wasallam ajana ta to mami tun bai na kan kulbu bo iya mu biliya lafiya sanga ya ce mu'mini ni to ya ka jobra mu'min yelo ka ka agba an ban ka da ce mu'min ba ka piya yelo go ngonan i chabro i to diego ka go torbiya go ka ala aguban to assalamu alaikum le jandi yal nguba sere senje sabu a ce mu'mini de amaro nyobon ne tantire de dindi la ba so kar tiye de tiye ne dindi o tiye ngur do mum no la ba jobra le la yakul maro ma biya subhanallah aliyolo dan jemin jibe ka o de ma mo na ma amalla ko le ba kali jobro liyolo amban ko ngo yayi in ma to ya oyo ngo yayi gi ya ma to ya dubo mu'mini to ya ban to liyep ya ban bot liyep ya ban fat liyep ya ban ka bar ka liyo tiel bol aba tiel na nat aya ko dali tumba to ma lida tiel nan wa mai al mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd o tiel bu momentum kan bi jablan bu fo bi tiya ya ballan bil yeb bu bil yeb bi far bil yeb
bi tor bi leb bi pie bi leb ngasili wa mu'minin ti ya pie bi leb ngasili annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam man satara musliman fi dunya satarahu allah fi dunya wal yawm al qiyamah man satara musliman ko satara allah fi dunya wal akhirah kayo fere pie islam ngasili wati yamba pie ngasili dunya igo pie ngasili al kiyomda tibam yabe ngasilo na ko tialan ganda biyanka aban kapto ngasile tabongalka o tiyam gonne kafna beben band biya la ko tiyam bolo bakul band sefen bubu ayini tunne ayan paneli tama dendel to motiyanka aban bar ko lelo tiya kal biya to wan ba fi ko len yalan o garna fo banka ta inda lamman mamme bilal fa ka jande na laka o ya golla fu wandul so khaliga ele da ngom ko gwana fame na da cena o ba leno do ni kankul ko goyaka o ya gollo da tan assalamu alaikum subhanallah na wanda shi yadda sai tun ga min dir man tugula ngama wala sai tun ba man ci akwala le ba mana ciom dalde ci ya janje nan ni ganyi ranyi na karfala na malati liba ba fade buto mu'minin an bai nan kan kul aliyora pa mal ci a pa malle aliyora pa bilin to a pa bil lan ce mu'minin aban barka aliyora bal pa mal talan to ko pa mal aban ba ko fi wannan nane iba tiyela da gitoro wannan to fu akban ta mu'minin min yin pa bilin ya bawo iba tiyela da gille le bolle nan ba gat mam ya ce yana iba sirile ya ba so wafiya tiba tiyela gitoro wambu liba tiyela gitoro ya ban ya tiba tiyela ban bo fodu wanka mu'minin min ce mamin ba'dhum awliya'u ba'd o ce yiran mu'minin la biliyaba bice ya mun buwa biliyaba annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minin ban buwa biliyaba ma limban dinga biliyaba ma linan on sal bandan dane kayan ya ban kon ta salan kira ya siyan kul ba kira kan guwa mufufum anna bilga ya kon salan kira gban kul kan guwa biyan kawo anu mwal talba kira nan siyan kul gban kul da ba ya da fufum akan guwa kalmal ya fo atalin kukwan bi atalin sa yani sai kul fiya lafiya da mana kan guwan kalmal fo ta mu'minin ce ne buno da sal bannan kap kayan ya ban kwan ta nan sai kul lafiya go yelal ta biya mu'minin ce ne a jana ce ne ciya ban so ka ce ya kul ta tufana ya man karce jana mun kap amal ya ce yin tumla tiliya biyar ta tin jana ginya uba kulu goliyelo ngamu ha lan kawan porda shi yende farsi hal wacce yare al-mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ka mu'minin bi jablan bu fo ballan bi liyaba bi ce ya bin tor bi liyaba ya bin bu bi liyaba bi ce ya bin far bi liyaba dindin aslam min ye wa ban bar ko liyelo bal famal o pa bile wal bar ko liyelo manda mon ter bon par so churi ya pari o mo be lige ngalle o pal beni o ya ba gbar kabe kapsu montera so pal mangi biyo biye ka gbalin ga me ko achino agba bunan farja par amuda ban furbol kafi banda bunkiyal liyatinini tana ta kuma na ce jana ta mu'mini lo mu'mini bi mu'mina la mu'mina bu fofo ko ka yene bu fofo ya bu bobliebe ya bu torbliebe ati ya bu wa torbliebe ga silka ga birbliebe iti ya bu torbliebe ga bobliebe o ce ni ketan faham o ce yira alquran to wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ko ce su gali giyada ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mu'minin bi jabla bu po bi te ya ban tunalan libongalle e ko ko na ya alkanga mutuna yi mu'minin funa bi jabla bu po ba ya amuruna bil ma'ruf ya lan tuwo te bongal gi te torom kul bi tunalan lanen wa yanhauna 'anil munkar ya lan tiya tuwo ngolma itiya tuwo nan ka tuwo biddat bil yabla lanen bandaso ta mu'minin min ce mamiya aballa ka lilo tiyan ya bolan ka tuwo to otiyenin tunda ya an tunda ko otiyayya ngam an tiyan ya la to cer salline ni jambil nan ne lafiyasa ta bi jamfuna yin ta diltu moyan ka tutunin tiyebe tun ba man tiliyebin nan subhanallah iba gba ka islam yelo tiyan bolla ikan firi tundo ikan firi ni maro sai ban kallan iban kal kafe kanyo
iban ke cancan da yo iban ke boli yo iban ye da yo imbe na ka te ma binya tan mamma de lang mamma de tiyan yalda ida lang mamma yanda bandul foda amma yo ma firgari maro laye yo ma firgari boro tan mamma de na montiyan be po laye sa otiyan lana te mu'minin taw ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar otiyan mu'minin ba jana mommo kai bitiye yabin tun biliyablan yalan ngane mamma somman nanda tiyaman nanda bitwali yan tuwa tiye bo ngal bitun lallane ya'muruna bil ma'ruf tukuma no tiye no bebe inda tamun tallo tiye lan ku tiye ma'ruf kuma ni dablan nanin ma babu ya gyari biyan kubo otiye puno sallanka adano bo ya gyari tilare otiye ka kubo anduno ginyuno giyeno gubu gima akwa no tiye ya puno otiye na akwa lanka wamba atiyo ngandi la nanin ma afo bla bla amon bamba do tiye amon afo bin chok imon da bla chok tana bango chok ya'muruna bil ma'ruf bitun bil yabna yalangane wayanhauna 'anil munkar bugote yabun ko na yalkatu tubi jawabi yakan abante jawarti aslam bubu anto yon se kaptanali anda biera jawab fam le dunia ibiera jawab le dissolution bi abontanyu la yabun yotra molemba bi yabun yo drogum bi kokayin namba se chakandi se danyuli anda biera jawab le lan jawab te ni mai bale ko tempuna anda ki lambiya fam in wakat ti jakwala ba pungal naen biaran jobe biar me kam pun lanka bi biar nan kan jon kul kanu ba e yam ti me biar me kul ba kan gar kanu ba sen jelayo li cen cakandem yo li beyo ba kan gar kul kanu ba anda biara jawab fam am pugo tiem e kuba tuol amon tuya tuol kula ngam ser e kuba je kuba dam kuba yul mambo mami babu aslam lem karge babu wala islam len fam yakkan bi fam ya gora islam len kan folan kwarje har abadan ati islam an kubi otie no puna atfon ka ban kula mubul ngamay ni buwal ni ati ba lot fola mubat fol ngama go bo atwol so ati kpankpande ngambi sela kpando lan nana ma go bola so gali ati tamal yene ati mécanicien yene ati yangubule yene ati kpakpale an fu ya fol kul ko tiem pul ka mo lingla kan a halalo abon celgidi abanga bi mum ngama kan cin bargelen ta mu'mini min tamamiya amruna bil ma'ruf bitun bil yamla yalan nan amala ta ti alaka da lero tiyan yala tikan yini wado ba sai tun man cikrigi ya maro mam kalma ya nulo kul ko ban tiyan bol kan akule maro ka ban ka jobre alkiyom da lan ban ka ba janga magitan dan bon li ya jani baji fele bon li ya jan ko tun to yor afir ba yin gmaro ka ban ka go jobro boya ba ko fanta ba yira ngam mitano aya tanga mo ban to mbiyare tana lancar ka annabi Muhammad sallam udan kallo sabam nan tin kamam ko buwal atadruna man al muflis o buwal ba iban wonte talga wote do bosa bu jabla mu fo kabiye al muflis minna man la dinara wala dirham kabe mon mone tum won talga ti yakani yo ko piya ku wa pe ku mulle yo ko piya ba yo ka ti o lor yo yo ko piya ba yalam baje annabi ko on ka ti muflis ba on ka ti o lor ba kam kul ka suwo ko lorda man yati yawm alqiyamati bis salati waz zakat lati yom ba atwal kyomda o jam o jangama o nyan zakka o lolo nyam o gar haji o soda tuwo ngama amado problemo o kwa mangme o wul mangme sam o jambe mangme o jobr mangme o bir mangme po kam du ba nyan ba ngami tende kalma yan lo kul anyan yo amiyal kul al kyomda le gol biel biya anke ne sal kul miyoti ida ban to yo nyan le miyal biye yon panne sal kul tande dano tuwo biyal kul ba ta ma fi yapoy o pana wannan tuya fi yon panne saban ta jagana yulpo logo ti apolo le daga ngat ake go ti ajag monterum ti jag kem ti ya ti den anta monter ya ku pa aba ta kan duniya yo ko sen fides wago dir iban po bi yab bi po bi yab ngumbo bi yab yang bi yab kokolo biya man ba pour la yulu twana no po problem
lan kul na to mi jama ba la to ya nulo kul ka jambo ka jobro o jani wa jani alchom da la ba pau na kiram salawan ya pia ba achwa alchom o jan je kap o jamo wa pia por o ngam o fuom o ngam bo bla o ngam bo dam amo problem ti o jambo lie o jambe bene o gabne bene pana o po bene pom fam o tab bene ta lanin makul ba shi na alchom da giya nyanda ngam mitene abi jamma mana dai ta libi da nan dai tura nan dai ba sa ro ngam nan dai banya nita abu fam ma pom fam nan dai la da almo liglan kaye banya nan ngam miteno abu tam ma ipu giyo gel ina bi siyem haya banya nita la mama malakul mang ban chai katia bananda se o tuwa ngama gban kam dum nan da shi a tuwa ngama gbani bindi mo nan se ko nan ba tab liba tiyelere se bandi ya nyan bizu no bim gitando o ya ba ta yi ngam pi bi ngam kobga ta ngam na waye se ban gele da no to mbiyar bona kobga manu lango jor wan ko fanta subhanallah to luwar yende wanti luwar se to ya min puwa kemin da din biya amma mun gijobo do mun bi gusugu do mun na ma ka kai ka kyariya bon famma subhanallah tar kiyon dal ka kyariya kusta min yana ngamitem mi aka ne kama kai na mun ne wani wori bi buol ya mi sukur bi le buoli agba jabal ma tie famme bi afola bi agulman chela bi amwara bi abon piena bi arabamba bi shinwamba bi endiamba an kale bamba bolo ba ga kai na no wote ken tan ba inna lillahi wa inna